tamne beriyo karito napulong na paronda dulu iyana ruko na ihi itinda yeling la Roma kau dambu dalang hakambul dambu lupalan dalang hakambul nom napapatanda nda yedu yakanan dalang hakambul nam pawana tunanuduka napa na menjadi laludu pakawuko laludu nuna hamatuna na lima nang mabo barendu na palangaru na karitu tandanya parai nai Allah buanda bana na makawinong laiti damu lakanandi tau kami ang ubuhang latama miriyeng karitu ninyai acong tamu na nalaku lahaw pangiya napanga ang maring ito na lupa na ato tao petugas na mapati sa ragam keamanan ng patuya di acong iwana niya manang ubi yan nanda iaya na anda taudang yan na anda dumapatugas ayaan panapatujian na panalarang lamutaan o malang mo nakupian niya panahiyama iajo ang ubuhang yung gikihaman na ka na tao na mandapinya na hukong bebas dumapan dia tundo niya na aturan tang na bebas yung na hukum ni Paulo napakalua kanya ruko na tao na mapinya na hukum Taurat ang naman pinya paninyan ka na hukum na kapipihan kalua ka na buwandaban na taon inyang garaya ng hamu lang naman detayan ilaiatin iya bato na no buwandaban na taon na hanggang na wainyaran na tao la banjar hawin daun na manjala tidak niya na uku ang gama Yahudi iya bato na no hukum halah dia linuna na uku na nyuna na tau Yahudi daun na manjala tidak niya kadua na uku na nuna iya bato na karohima mapapalata niya nuna na uku Roma utang budala kapatang dani mo hati tao na malupot liyaling na hukum di Paulo badawana ka napalangaru na ikarito napatanda niya paray na alam buwan na makawining laitit ang lakanading tao ka landalar hakang puno ang umbuhang ko latamo ni Miriam buwan na tao dan nanjadi apakawining bikina lahanga na imiri Allah imiri na wala nita iati kananding dan mingwa hatun tao na menjadi pakalia ka ruko ang dia napinya wandaban na tao ningu wanyeran ruko panapalaku ya naluri nama kadeni daya baya naruku mangadatun naruku hukum muna tapi panuna maya kapudi napapalaku laluri dah daya baya katapinya lupang maudi pataluri tunggunya ngaraya napapinda nuna imiri Allah na makapipitan nita hiningu iya tika nandinda nduma salaki ya na nuri na makapini kodo. Amin.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.